It will be funny to play versus Garen with Ghost. Yeah. Be careful, yeah, it will be like, you know, Ghost is strong on Darius. Yeah, I know. Kaj da se bojiš dok ide tebi turet? I need. Čeka, jungler mu bu došao. Ignite ga! Oh shit. Pa kaj ga nisi ignite? Pa kaj ga mi ignite, koji kurac? Pa rešil bi A ga. bi ga jeba. Pa bi 100% bi ga rešio, još ti bi u turetu iza tvojih miniona. On kad je škijevo. Kaj sam ti rekao? Kaj sam ti rekao? Bolje znam nego ti. What's to build, bro? Oh shit. Begaj. No shade. Kurva! Mamu je jebem. Ovdje oni bu teško zove. Fucking Darius. Nice. Churikirakaran, churikirakaran. Nama bu došla opet budalka. Jeben je Darius. Ide nida. Build on double. I'm building double. Nice, bro. Nemoj ti ide nida. Pingovi su. Nije, ni ide na botu. O, koliko ću imat 4 kila. 3. Taj se zove kao, da te povedao turet. Like the Diana, no. Ide brho. Idem po item.
Dorija, ne viče tako. Nice, well played. Ignite, ulti gotov je. GG. Smeće. Ej! Ne babate se moguće? Nije ti bila babika. Ja sam se ja ne. A kurac moj 1-1. Imam 1-2, on ima 1-1. Koje govno od čempiona jebate. Dead heal on Q. Oh. Kaj se šećete? Galio level 4. What the fuck? What are you waiting for? Ne ide u tureta. Pusti ga pravi. Možda je. Ne ide u tureta. Take out Italy. He don't need Nidalee. It's easy for him. Yeah, Ghost Hope easy. He don't have ghost now. Killed me without ghost. When I said I need fucking babysit on top, this jungle is fucking shit. I can't versus Darius. I knew it. Nema šanse protiv ovog Dariusa igrat. Ale máš šancu. No. Look at him, bro. How to kill that shit? It's impossible. A Bog te galio, samo je u midu. Onda ti samo deko je neće biti.
Ne, moram farmat, jebate, kak se bom jaču. Jo. Gledaj, već je 10. level. He's fucking level 10, what the fuck. I can't help you at this point. I am level 7. You could like... I know. Yeah, Darius came to me. Be careful, Vidim te Darius. putuju. Level 7 again. Blizu tebe. Dead Galio. So fast. A kaj delate? Ovo. Koji kurac sad ovo bio? Odi k njima gledat ti se fajtaju. Be careful. Yeah. Run, run, run. That's bad. Nah. No. Fucking healer. Maybe in another. Oh fuck. What? Kurva. That's fucking shit. Kill that bitch, bro. Can't. No. No damage. Nope. Yep. Take it. Ma ne misli da je glupo. Take it, man. Damn. Yeah. We helped him. It is fucking loose, bro. This Galio is fucking broken. No, Galio, that Darius. You just scale harder, man. Don't worry. My turret is down. Yep. Jebeni retard u džangliju. Lol, 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 lol. Pazi. What the fuck is that, bro? I don't wanna play this shit. No. Fucking shit. Sad su se sjetili. No day ganking. Jebem ti retarde munjene. Od sad svaki put banam ovog jebenog Dariusa. Ko je to govno od čempiona, govno. Fucking shit.
Lol. Ide Darius. Sad svi tri na njega. A misica je tu. Štreca. Lutala i nikoga nije ubila, onda je ona jaka. Sad svi odite skupa, ja nemaš kaj drugo. Svi skupa i to je to. Ide pa pogledaj. You see that? Oho. Dobar je ovaj. Malo. Nemaš vardu. Coming. What? Jure Branko. How my ult didn't... Hong Mao. Ultaj. So bad. They just need to kill that Darius. Oj, odo, ne bere borbe. A bude li? What the fuck, Galio? A htjeli Okay, we can't pomoći. kill him. Htjeli pomoći. Da bi s Rakanom bi ovoga... Ne bi pobjegli. Piece of shit. Nice. Too much heal. I pa ta misica pa bila je bodeca. Je to utu? Već je tu đava ga, ali prvo njega, eto. A vidiš, dobar je. What the fuck? Ulta od Galija i... Buju reši, bravo. I ti si... Dobar je. Štita Okay, we are daje. strong. Teško dojde do kila, ali daje štita. Dobar je. Okay, jaki smo jebati, ali ovaj Darius opet. Kong Mao. Ajaj. Vojni dalka ne zna kaj.
Sad ću uzet ovo. Static shiv. Ha? Kaj? Ništa. Ha? Koga? Ajde. Ulazimo Zrakanom, Galijom. Nice. Okay, now they are strong. Već su tu. A jes ga povarili? Varili. What the fuck? Look at him. LOL. Ne bar. Are you here, bro? Yeah, yeah. Moraju Galio i Rakla se zaleteti i onda vi Kongu malo i ostali. Ovi ste sami tankisti. Kong malo mora na zadnji. Iš. Jeste li? Ko je ostao samo ti? You can kill her. She's shit, you know. Yeah. Nope. Oh, holy, the damage. Yeah. She got Nidali. Nidali. I just no, it was my bad. Like I didn't notice she got like really pain, you know. I'm not expect that damage. Jebote koji damage kurva ima. Joj, te mora opet pucati. Kako psuješ. Kurvetna! Alen. Belen. Aj čuti pitu kao. Pa pij ti, a ne Pa da pijem. tu brbraš. Ne kaj bom. We need to focus on Soraka and Darius. Soraka for healing, Darius for damage. Nakon toga ću uzet Deadman's Plate. Došao zmaj, otišao on po zmaja ili koga. Da ide vas. Idi s njim. Doli. Nije važno. Onda ja brbljam, ti brbljaj sad, čuti. Ajmo slušalice. Pa čujem sve. Ajme ne. A jeste se skrili?
Nice. Tu je ni dalil boš. A je ga ultrala. Baš. Fucking shit. Dok se vi ne vlečete. Divno je. Darius, bottom. Dragon. Just take the dragon. He will Okay. take the turret. You know, he will take it. Ah, it was strategy, man. The Garen. Yeah, just try to do the dragon. Nice. Well played. Ok, sad idemo malo na armor. Deadman's Plate. Yeah. Mama! Doing Baron. Baron! Baron! No? Koliko taj Amer ima godina? Taj negdje koji Branko? Ko? S kim igraš? 23. Nisam mislila po glasu. Odakle? Las Vegasa. No bože, koliko je hladno. Pa odite ih porokajte onda. Je teško. Pa kak ste do sad? Kaj bi teško? What the fuck this girl you doing? Let's bait, bro. Ja, viš da već idu. Vidali, Darius. Aj, Goliot. Koga je pulala sam bok? Evo ga lutaj. Kak? A ideš, Goli. Nice. Gotovo je Nidali. Let's finish. Čim igraš s Amerom, gotovo. Sa 0-4 na 6-5. GG. Good game. Drago mi je što ovaj Darius izgubio.